ujye utubwira ngo uzaduhaza uburame. Iki gihe uragishoboje rwose ko tugeze 2023 twayibonaga mu mpapuro ariko noneho turayiviva. Uturindira we, uturindira kuri isi shashe, uraturinda nitwapfa. Amishime, ishime ninawe, ishime ninawe, ishime ninawe. Datawe urakoze Mana, urakoze ko wemeye ko twongerera iminsi yo kubaho. Ujye utubwira ngo uzaduhaza uburame. Iki gihe uragishoboje rwose ko tugeze 2023 twayibonaga mu mpapuro ariko noneho turayiviva, tuyibayemo Mana. 2023 tuyikandagiyemo aka kamwanya. Kuzamura ibiganza hejuru muri kano kanya, zamura ibendera ry'intsinzi muri kano kanya, zamura agashimwe mu mutima wawe. Haleluya. Ame Mana yacu waraturinde, uturinda umushinga wa Satani, uturindira muri isi shashe.
ishimwe ni ryawe. Haleluya. Ishimwe ni ryawe. Ishimwe ni ryawe. Ishimwe. Ishimwe ni ryawe. Ishimwe ni ryawe. Ari Imana iri kwizana icyubahiro. Ishimwe ni ryawe. Nubwo twahuye n'ibiterane, inzitane n'ibibazo byombi, wagaragaje mwami, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda nubwo twahuye n'ibigaragazo kandi nubwo twahuye n'ibiterane, bititane n'ibibazo byombi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ishimwe. Ishimwe ni ryawe. Ishimwe ni ryawe. Ishimwe ni ryawe. Uzamura ibiganza mwami, ishimwe. Ishimwe ni haleluya. Ishimwe turi imbere yawe mwami. Ishimwe ni ryawe. Yesu mwami, ishimwe. Ishimwe ni ryawe. Ishimwe ni ryawe. Ishimwe ni ryawe. Yesu. Komera Imana amashyi menshi cyane. Haleluya, haleluya. Umwaka mushya muhire. Haleluya. Umwaka mushya. Haleluya. Mwaka mushya. Mwaka mushya. Mwaka mushya. Mwaka mushya. Mwaka
umugisha niwo mbaturiyeho, mbaturiye umugisha ku buzima bwabo, mbaturiyeho umugisha, mbaturiyeho umugisha wo guhirwa, umugisha wo kugirirwa neza nawe, umugisha mu mirimo y'amaboko yabo, umugisha Mana wo kunezezwa nawe. Urakoze Mana, byose tubisabye kandi bizasabiye gutyo mu izina rya Yesu Kristo.